are on the fastest route to... Geram lah. Pakcik. Diorang tak nak bagi kita jalan ke yang sebelah sini? Tolonglah. Korang yang kat sana, tak payahlah. Bagilah Chan juga kat sini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ini baru part 1 tau. Sekejap lagi ada part 2 yang banjir lagi. Sebab saya tahu banjir dekat mana. Dah tak payah cakap apalah. Kalau jalan luar pun banjir, kalau sini pun banjir. So dengarkanlah bebelan saya yang sangat comel ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tak sanggup jangan. Serius tak sanggup jangan guys. Memang Turn right onto Jalan Sungai Batu 11, KU6. Saya rasa tak siapa belok sini ni. Tapi saya terpaksa lalu juga ni. Bismillah. Nampak? Tak nak kena juga. Bismillah. Sebab masalahnya kalau tak lalu, semua memang tempat yang banjir. Kena juga lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Matiin tayar. Okey. Bismillah. Turn right onto Lintang Sungai Keramat 2A.